Hi! Kabarbaro ka dito eskwela niya. Ha? Uwan? Kunakon kat. Ita lang amin na nakita ka. Aywan, siya gayam ni Brent. Sika ni... Mary? Wow! Nagamamot ang tinagan mo? Kasmatlakan ka? Nagpintas ka nagamati langam. Tagano ka di? Taga Cagayan. Ngam agnanaad akong dito Manila. Iti ayan daikit ko. Isumot lagay makastatikin na yung ma'am. Ta naggapo kay ti probinsya. Mabalin ka diti makigayim kan ka? Madlaw ko ngamin nakaslaawan pa'y unay tamamom ditoy. Malaksit iti bayan na kanayin na makita kakadkadwam. Juan, ni pala ang Jade ti close ko ditoy. No, maikariak-rakit din agbali na gayam mo. Apay kit din nasaan? Siyempre, maikari ka. Manipod nga rin ita, friends tan ha? Isa di kagbabain. No, dati kaya't mo amamuan, may papaniti school tayo, agdamag ka lang kanyak. Sayang lang ta, agdumatay ti course. Sige, agyamanak ha? Awan na nyaman na. Sige nga Rod, mapana kon tani. Mangrugin ti may sa classic. See you around, Mary. Mary, itay pasap sa pulang ka. Nga madakalagayam dito ay. Juan, itayak pa dito'y Jade. Hoy, nakita ka naggapo dito'y dadya Brent. Anya timbagana kang ka? Awan, nakiamam mo laang. Dinamag na no. Baruak ka no dito'y school. Same old story. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ay na, friend. Talaga kas dyan ni Brent. No kursunada natin may sa babae. Playboy day dyan, friend. Agsusukot ti girlfriend na. Palibhasa, baknang kan gwapo. Iso ang nagbita makabaniit iti girls. Kasta ka di? Kasla na singput mat nga mintilangan na. Siyempre, agpakpakyut nga rot, iso nga agin si singput. Iso akwi daw ka, Mary. Saan ka nga agpaspasablog iti dayja a Brent? No di mo kaya tagbalin a biktima, ti kinapalikeron na. Anya ti panagkunam ka ni Mary, lakay. Saan ta ka di nagbindutan ang isurot kan kwa na dito'y Manila? Panagkunam kat saan, Matt? Nasingpat nga obing. Natulnog pa eh. Talaga nasingpat ni Mary. Kailalalaang tanasapa apimusay dagiti dadakkel na. Nasyanak nga rod kan kwa na idinakitak tilangan. Kalpasan na naitabon day di inana. Imbaglaangan tay manugot nga isurot ta ditoy. Ita, kasla damot ang anak ta. Wan nga rod. Agam kumusta nga tamot ijay pagadalan na. Nalabit nga agad adjas, ta sa bali dito'y Manila kan ija probinsya. Agam maruam tumatlaang. Di nasaya at kanayon a kumusta tapna amuta ti mapaspasamak kan kuana. Wala kay, di ka agdanag. Siya, ti makamukan kuana. Kumusta ti panagadal mo, kaanakan? Nasaya at matanti. Agan enjoy ka kadimat lang.
Adan gagayem mo? Adamatan sa magmamano, auntie. Kan nasisingpat dagiti kaadalak. Nang runa ta muda nga agdadamo ak ijay nga school. Tanaga po akat nga rod iti probinsya. Nasaya at nga rod no kasta. Maragsakan kami ka ni uncle mo. Takinayat mo ti simurot kada kami dito'y Manila. Siyak tirong ba nga agyaman kada kayo ka ni uncle, auntie? Gapo kada kayo. Kasla, adapay la ang dananang kantatang ko. Adamanan pamilyak, babaen kada kayo. Basta ibilang na kami adadakal mo, Mary. Kat ibilang na kamatad, akas pud-pud no nga anak mi. Gapo kada ikit kan ulitag ko, nakagtengak dito'y Manila, manang Emmy. Napalalo ti panakaikawak, tamanipod iti probinsya, kalaat nga iti syudaden ti pagnanaadak. No pa'y kasta, masapul nga agad jasak manang, takayat ko man wano saan, talaga nagbaliwan ti lubong a paggargarawak. Iti panangituloy ko iti panagadal ko dito'y Manila, at dadagiti na amamok abaro agagayam ko. Ngam ni Brent tinagbalin akasingadan kanyak. Uray ado ti mangmangag ko maipapankan kwa na, nagbalinak atulang manang. Taaklunag, damo pa'y laapan nakakita ka ni Brent, at dan rimusing asabali ariknak. Gapoy ti spesyal at rato na kanyak, nakarkaron anatin nagtiriknak kan kwa na. Kat impapan ko nga agayan ayat kamin, uray saan pa'y anagaram kanyak. Sumursurutak iti sa dinuman a pangawisan na kanyak. Kat situtulukak iti anyaman nga aramidan na kanyak. Kanayon nakmat adilawan tigayem ko abaian, manang Emmy. Sa di naman yung tinapnapanan nyo ka ni Brent. Masansan mo tin na sumurot ka kang kuwana. Agayan ayat kayo ka din. Kaslakastan a Jade, takanayon mo ti panagkuyog mi. Anya kaslakastan? Kayat mo asawa? Sana nagaram kan ka? Masapul ka di pa'y dayta, kat nalablabas pa yan nga maagayan ayat ti trato na kanyak. Iso ngayon pabusoy mo mutan ti amin mo kan kuwana? Ay na friend, sapay kumat saan kanto nga agbabawi iti kastangar aramidem. Amok nga'y ayatanak ni Brent, friend. Marikriknak dayta. Siyempre, kasta ti pakpakita na at adakayat na kan ka. Sabali ti lalaki dito syudad nga medyo probinsya nagkapwam. Ang mga napagarupong nga agayan ayat kayon ngam kang kuwana kat saan matgayam. Saan man, friend? Agayan ayat kamin. Katkas na kunakon, marikriknak tinalaos a panagayat kanyak ni Brent. Taman pa ya si katinangawis kanyak nagpasyarta, Mary. Apay, mailiw ka man din kanyak? Adanas ka na maamuang Brent. Katnam na maag-adinak to baybayan. Anya day ta? Doon adaras ajak nagbinulan. Kan sa bali mo ti marikriknak. Iso ang nag-pregnancy tesa. Kat positive Brent.
masikugak. Anya? Masikog ka? Kasano napasamak dayta? Anya, damagam kanyak dayta, kat namin ado-adaras nga da napasama ka data. Masapul nga agpudno akon kada anti, nga ada kaayan ayat ko, kat masikugak pa yan. Anya? Kaayan ayat ko, nam? Ni, saan ka kaayan ayat, Mary? Ha? Diyak mo din pagbagang ay ayatan ka? Anya? Kat, anya nga rin di kahit asawan dagitim pakpakitam kanyak. Di, panangawawis mo kanyak iti sa dinuman akayat mo apapanan. Kan, di pa nagpabusoy ko kan ka. Kinayat mo mo't lagi, Jay. Iso ngayong pag-arup ko no game ka, akas ka dagiti daduma naglabas kanya ka babae. Ano, excuse me, awan ti relasyon ta? Anya nga rin di kayat mo asawan. Di mo takdaran tinaramid ta. Awan pa iti bokabularyo k tagasawa. Rumbang kumanaganad ka, tas ikaw mo ti nagdisnudo akanayon asumurot kanya. Magmamanon nga aldaw ajak nakitkita ni Brent. Anya nga ta tinapasama kan kuana. Sipod na amuan na masikugak. Saan mo tan nagparparang kanyak? Mga no pampanunutan na pay. No kasano nga ipudno na kadagiti dadakkel na nga agbalinton nga ama. Mary! Ay na friend! Naimpagta nakita ka. Hoy! Nadamag mo ka din ti may papan ka ni Brent. Ha? Apay, ada na pasama ka ni Brent? Isumatlagayam aso magmamanon nga aldaw ajak nakitkita. Ada ka diti ospital. Huh? He? Anya nga ospital matasasawam? Awan, tinda ka sa napasamak kan kuana. Apay nga rin ni Brent. Anya ti bagang may papan kan kuana. Ay na friend. Nadamag ko iti may sa agayim na nga indrap nagayaman ti amin na subjects na. Kat simurutan ka dagiti dadakkel na di abroad. Anya? Saan na pudno dayta? Pudno? Saan aya ako na masumagmamanon nga aldaw asaan na nagpakpakita kang ka? Apay, saan na nagpakada kang ka, friend? Saan? Diyan ka mo ti may papaniti dayta. Diyos ko, kasano agpaitan? Ha? Ako rin ka man. Ako nagsakit ka matan. Di mo sayangan tilwam, iti da di alalaki ko nakmanen. Kasano agpaitan, friend? Masikug akon. What? Masikug ka? Nagpa-jauntis ka? Ito na dyan palikero? Kinapudno na. Imbagag kan ko hanan da ito sakpayan nagpukaw. OMG! Imbagarup ko ng gururay lang itinapinda sa gundaway. Tap na ibaga na ti kasasaad ko iti inana. Ay na, friend! Dahil si bagbagakin ka. Dahil ti bunga ti kinatangkan ti ulom. Takanayin ka sumurot kang kuwana. Nalawag kang tarayan na kan. Kati mo namnaman niya agsublipay dahil di alalaki. Mary. Kasano akpaitan? Anya tirambang nga aramidag. Nasapa ka kanumot na simbang patitay iha. Apay, awan klase mon. Jak ngaminan simrak iti maudi a klasek, auntie.
Ha? Apay, masakit ka? Anya ti marikriknam. Apay, adi mo imbaga kanyak itay. Awan sakit ko, auntie. Ada kayat ko nga maamuan nyo. Anya day ta iha. Pakawanan dak, auntie. Masikugak. Anya? Masikog ka? Ay, por Diyos. Nakaububingan ka pa'y laeng. Sino ti ama ti sikog mo? Schoolmate ko, auntie. Namawanan dito ay. Intarayan na ko na. Saan ang mabalin adi na sumbatag ti inaramid na kan ka? Birukan tayo iti sa dino man nga yan na. Awanan dito'y pagilian tayo, auntie. Napanan na dyan balasiw tao. Talagang awan panggap na mangitak ner kanyak. Mababainak kada kayo. So ngayon kadang ko tiyag sublilangan ni dyan probinsya. Anya? Ay, saan na mabalin? Saan ka pumanaw? Awan ti mang taripatukan ka iyan. Kasano kayo laagan iti agbalin nga anak mo? Auntie! Di kagdanag. Da kami ti makamukan ka. Basta aywanam day tasikog mo, kat di ka agpanunot iti may kaniwas. Tulungan da ka, iha. Ninamnama nga agbalinak a biktima ti manang gundaway a lalaki manang Emmy. Kunak no napudno ni Brent, gapo kadagiti nasayaat nga impakpakita na kanyak. No dimngagak ko makadagiti gagayem ko, nalabit asaan a napasama kanyak ti kasjay. Ti pagyamyamanak laangan manang, kat ti kinaman nakaawat dagiti imbilang kon a naganak ko. Saan dak abinaybayan aging ga idiimpas ngay ko ti anak ko. Isuda ti nakakaamo iti amin, kan pinagtuloy dak pay anagadal, aging ga iti nakagraduarak iti kolehyo, kan naaddaan iti natalged at trabaho. Awan mo't tandamag ko maipapan ka ni Brent, manipod pimanaw diti pagilyan tayo. Aging ga iti maysa nga aldaw, di umaw-awag. Saan mata naka-phone book kanya? Hello? Hello, my friend. Ni Jade daytoy. Oy, Jade! Si Kawat Gayam. Kasano anaamom ti number ko? Loka? Nasabat ko ni Lynn kat iso tinagdamagak. Naimbaglaan nga, tamo na ganti cellphone number mo. Naimbag man? Nabayag mat nga awan komunikasyon ta. Kasano, kat nagsukat ka mat namin iti cellphone number. Ay na friend, mailiw ako na yun ka. Kasangsangpot ko manipod abroad. Naimbag man, tanalagip nakpay? Oh, syempre, O niya, kumusta kayo nito anak mo? Dakkel siguro na niya. Nasayaat kami, mat. Talaga dakkelan. Grade 1 nan. Agasam? Talaga anak bita lumabas ti panawan. Ay, friend, at ipadamag ko ka, maipapan ka ni Brent. Saan ako nga interesado, friend? Nauli mo kan tibiyag mi nga gina. Saanan aparte tibiyag mi day at tao? Nasaya at matnukas ta. Ang rumbang lang nga maamuam day toy. Amom? Si Mangpad ni Brent manipot abroad. Nagrana kami di airport.
Kadwa na ti asawa na. Kasta ka di? Naimbag man, ta nakapanunot matlaangan nga agsimpa. Kaasi dagiti babae ang nabiktima na. Ay na, friend. Isaganam ti bagim. Ta mga numay nakatupasyar. Awan karbangan na agpakita pa'y kanyak. Napos ko laangan ti rupa na no agpakita pa'y kanyak, friend. Nakaturugan tapo ko ta. Apay, damdapanan nyo nga min kalpasan ti klase na. Madlawan na bang bandog itay sumangpot kayo? Napan kami di parket. Nagpagatan kami iti ice cream. Kan naghayayang pa sakbayan nagawid kami. Ay na, itulok mo tumot nga min amin akayat na. Baybayan na kadilaan. Nakasingsing pa at kan makaayayo nga oping. Nakasarsaririt pa iti klase na. Naimbaglaangan tasimbang ba iti biyag tayo. Undasan aliw-liwat ti apo ko ta. Oray di makil nga awan amana. Kaslaawan laang kan kwa na. Tanap na kiti pamatag tayo kadamami na. Podno launay takunam. Ti apo ko ta tinang punas iti saam ti barukong ti inana. Isu nga ipatpatag launay ni Mary ti anak na. Pudot ako namlakay. Di mo makita nga aging gaita. Kat kaslawan panggapan ni Mary ang makiasawa. Wan nga rod. Ngam nasaysaya at matlaan na makiasawa. Kasapay la ko mata makatumpong iti nasayat a lalaki. Dahil mangipatag kadakwada nga agina. Saan nakarkar dayo ang mapasamak day talakay. Mapasamak to day ta. Kat naan-anay tun ti kinaragsak da nga agina. Yaman tayo manugot ka na kisinara kanyak, Mary. Anya ti masapol mo. Apay ang nagpakita ka pailaang kalpasan ti na unday a panawan. Kaya't ko kumatag ka daw iti pamakawan kadagiti. Naaramit ko kun ka. Awanan kanyak dayjay. Adan kanya-kanya abiyagta. Di mo adan asawam? Kadwam asimangpot diti Pilipinas? Wan. Podno day ta. Apay nga rod at tinaray gagayang pailaang tinakisinara kanyak. Kaya't ko kumusta ti anak ta? Anak ta? Apay, adaya anak mo kanyak. Saan ay ako nam idi asaan tamot nga agayan ayat? Kasano kumarod anaadaan ta iti anak? Pangasi, Mary. Amok abasol ko ti Jack manang bigbig idi iti anak ta. O bingak pa idi. Isa kaslawan anyaman na kanyak tinararamit ko. Apa nga interesado ka ita? Iti ibagbagam nga anak ta. Gaputa kayat ko tagpakaamakan ko na. Awan anak may ta asawak. Isa kayat ko nga iparik na ti panang ipatag ko iti anak ta. Kayat ko nga ipaay ti obligasyon ko kun kwa na. Awan anak yu iti asawam. Iso ati anak ko ti pagtatak ko nam itan. Naglaing ka matan, Brett? Talaga saan ka pa'y nagbalbaliw? Mananggundaway ka at talaga? Pakawanan na ko, Ma Mary. Lading itak, ngamkas na kunakon kan ka. Awan anak ta. Iti kaanuman, saan ta naadaan iti relasyon. Iso nga awan anak mo kanyak. Iso adi mo namaan na makitam ti anak ko. Ta saan to apulos sa mapasamak dayta. Takas iti nakunak itayan.
Sikan a mismo tinangibaga idi, asaan taan na addaan iti relasyon. Iso nga awan nga rod ti karbengam iti anak ko. Adyati kung na, Mary. Nagsara kayo iti ama ti anak mo. Apa yan nakisinarak ka kuana? Gaputa mo ka dinak sardengan, aging ga adinak makasarita, Uncle. Anyati ginagkaranakan ka. Kaya't na ka na makita ti anak ko. Awan gayam anak da iti asawa na. Kahit gapo awan anak da, iso ati anak mo matanti pagdiskitaran na makita. Talaga ama ng gundaway da diya tao, Uncle. Kasano, no naadaan da iti anak iti asawa na. Ang mga no di na pulos malagipan ti anak ko. Dahil tangarod kat. Ay na, aganad ka, Mary. Ang mga no niya ti pangpanggapan da diya lalaki. Padasan na, Uncle. Diyak to pulos ipalubos ang maadaan iti gundaway ang makakita iti anak ko. Anya nga rod, aramidam ita. Ang mga no di na kayo sardengan nga agina. Naglivak iti trabaho, Uncle. Agbakasyon kami pala ang agina. Total, bakasyon mo ti eskwela. Damag ko asaan da ka numatla ang agbayag nga agasawa diti pagilyan tayo. Agsubli kami tulaangan. Inton namnamaan mi ang nakapanaw danton. Manasaya at na siya napanunot mo kaanakan. Di na kayo masurutan na pulos sa probinsya. Hagit padasan na ito umay dito tamakita natin sapsapulan na. Ika, kiti pag nakmanday dyan nga awanan bayan. Uncle, agluas kami inton bigat matlaang. Nasaysaya at di awan apulos makaammo no sa dino tinapanan mi nga agina. Tarabayan na kayo ti Diyos kaanakan. Di mo paibayan ti anak mo, ha? Kat mamati saan na kayo abaybayan ti namarswa? Agyaman ak, Uncle. Di kay agdanag. Agsubli kami matlaang nga agina. Inton makapanaw ton dito'y pagilyan tayo dayjay. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkuana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan, pagnay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Mama, Rabin, namapingada kayo pailang diti salas. Rumbang ko mamat maturog kayo itan. Sa anak pa'y ang makaturturog anak ko. Bay anak pa'y laang dito'y. Si katirumbang ang maturugan tadapay trabaho minton bigat. Amuklatan basta kasta ti Jaryo. Malaglagip yung mananday di papa. Saan mo ang maikat kanyak day ta anak ko? Taging gaita. Kasladyak pa'y lamaaklon nga awanan ni papam. Mama, masapol nga ag-move on kan. Sana rin ba nga kanayon ang nakabalod kay tilagip day di papa? Kasano nga rin ang makarecover ka ngayon kasta? Nagrigat gayam ti mapanawan anak ko. May mayat pa'y kumaasya kuntim mo na ngam ni papam. Nalabit niya agpatinggalangan ijay ti biyag day di papa. Narigat mata-question na rin tayo dagiti pasamak, mama. Malading itanak lang amin unay anak ko. Nakasingsingpat day di papam. Sapay na ruwa makakanayon nga adda. Tunggal adda na patag nga ramidak. Kanayon na nakaalalay kanyak. Iso ang maikawa ak launay ita. Masapol at tulungam ti bagi mama. Diyak kaya ma-depress ka. Di nakpagdanagan anak ko. Ma-overcome kung tumutlaang daytoy ariknak. Sapay la ko mga rod mama. Tadyak kaya't nagladladingit kalatan itag nanayon.
Hi, good morning. Good morning. Nasapa kay ta Wen, tanasapa ni mama nagluto ita armusar. Kung nakasyakla ko man, tarabi unayin idinaturog ngam di na kumatimpangag. Kumusta ngay ni tita? Ada ka din nagbaliwan na? As usual, kasdelat ta. Kasla sana makamove on kapo iti pupusay day di papa. Naggasat ni papa man niya? Talaga apat-pat gan unay ni tita. Wen nga rod. Ngam kanayo na bagbagak ni mama, arumwar ko mamat. Mapanagaliwaksay, akadwa na dagita amiga na. Kat, anya ti ko nanangay. Di namot kayat. Kayat nalatan ti addalangan ijabalay. Ngam saan basta-basta makalipat no kasta. Day tangarod kat. Ngam, isumot ti kayat na. Isong awan nga rod ti mabalin ko. Hello, Daddy. Nakaawag kayo, Mat? Well, Neha, kaya't kalaan nga kumustaan. Kung kumustaan da kadamanong mo ditoy. I'm okay, Dad. Da kayo kit di Kumusta kayon? Well, I'm doing great, Iha. Are you sure? Of course. Apay aya madanagan ka unay kanyak. Taamok mat ti makagapo no apay anapan ka dita abroad. Not to work, but... Ay... At dayta ka manan ako nak. Okay akon kunak lang arudan. No okay kayo talagan. Ada ka din girlfriend nyo dita. Anya? Apay, masapul pa'y ayat girlfriend tapno agbalin nga, okay? Ihala kaya kon. Diyak kayatan de responsibilidad. Dad, inspirasyon day jay saan a responsibility. Anya kayo aya. Tapno dakad kadwa yung agpaspasyar. Kas jay laang day ta. Anong awanan kanyak dayta? Your mom is my only love. Kat awan ti makasukat kan kuana. Why don't you try, Dad? Awan mo't dakas na. Unay kalakit din ay. Mala. But I'm not promising. Diyak pa'y nasapulan ti mabalin namang sukat kan ni Mamim. Dito'y puso. Try it, Dad. Tapno saan masayang tinabat-bati pa'y apanawan mo dito'y lubong. Anak, Domingo inton bigat, mapantan to makimisa. Wana mama, kan sukunan tanto mata ni Tintin tap nadakadwa tayo. Ay, wan. Siyempre, amo mo no sa dino ti next destination tayo. Of course, mama. Mabalin ayamot amaliwayan tayo ang mapanpasyaran ti tanam day di papa. Wan anak ko. Kas lang amin mabangaran ti riknak, tunggal adda tayo ijay. Panagriknak kat adalaang itisibay ko day di papam. No kaya tiyo, gumatang tayong tulangan iti makan. Tayo tayo na mangal daw. Tapno, medyo mabaybayag tayo basit ijaayan ti tanam day di papa. Okay ka dilaang ka ni Tintin? Katuan mat mama. Kayat na nga ron makit-kita na kayo ang maragragsakan. Amuyo, uray ni Tintin kat aburido tunggal madamag na amalmalday kayo. Apay nga min anaskan nga ibagampay laang kan kwa na ti mapaspasabak nito'y balay. Mama, agbalin to na kamang ti pamilya tayo ni Tintin iton makapagkalay sa kamin. Saan na sa balya tao? Iso anaskan lang akaraman iti amin ang mapaspasamak kada tayo. Naimbaglaangan ta na singpat tinubyam anak ko. Apay nga min aya, di kay payla agkalay sa. Dandanin mama. Isagsaganaan mi lang anaimbag ti panagkalay sa amin to.
Marigatan ti inak nga ag-move on, iti kaawanan day di papak manang Emmy. Katjak mabalin abaybayan. Kinapudno na, isupay ti makagapuno apay adi kampay la makapagkalay sa itinobyak. Di mi kayat ti agragsak, kabayatan ti kasjay akasasaad ti inak. Naimbaglaangan manang taman nakaawat mo tinobyak. Isupay ti mangtultulong kanyak amangan andingay iti inak. Nitintin pay ket din ti ad-adda mariribukan no kasjay amalmalday ni mama. Kat nakasagana ang mga ramid iti amin tapno maparagsak na laeng. Naglabas pay nga rod dagiti aldaw manang Emmy. Talaga na mismo ti mga iti paborito ta restaurant ta. Wan nga rod, kalat-latan analagip ko dahi ti a restaurant. Ti ko namkit di. Nalagip mo lang adito iti mo na nagkitaan ta, iso akas ta. Mala, order nga rodan tayo favorite mo dessert. Amo ka sana kompleto ti panangan mo na awan day dyan. Talaga nga amom latan ah. Wan Oh, apay akalata nagbaliw ti mood mo. Malagip ko lang ni mama. Kuma, totally ang malipatan ng tisaam ngayong impunan na. Tapno makapagsimpata ko mamaten. Apay ngamin nga apurado ka. Tinapatag, mayornos tapay ti kasasaad ni mamam. Agyaman nak tamawatan nak. Apay kat dinasaan ngay. Kan may sa, kaya't kung adanton dito'y ni daddy nagkalay sata. Apay, awan ka di pa'y panggap na nga agawid? Yakam mo. May samot na dya saan ang makamove on. Agpadadakan ni mamam. Love na ngamin dagiti nagbalin ni asawa da, iso kasta. Ay, wan nga rod. Nasa apadamat nga rod anabalo agpadpada. Ay wan. Anya nga tano. Iso dalaan ti pagpartneran ta. Anya? Tila pampanunutam. Wan. Agpadada ngamin ni agsan sa noong may papan ka dagiti asawa da nagawanen. Anya tamuta ngay nagkatunusan danto. Mangan ka man laangan. Bisin mo laang dayta. Iso at tila masasaumon. Mayas man nakriknak mapagmaya. Isen ka man biyak mo. Kumusta? Nasaya tayo mawag ka, iha. Papaawagan ka ni manong mo. At tinaskan nga ibagakan ka. Anya ka di dayta, daddy. Kasla importante unay Nagpakada akon kada manong mo. Kaya't kunti agawid dita Pilipinas. Ha? Sigurado kayo, dad? Wen, iha. I'm okay now. Nakailiw-liwag akon. Kan mailiwak unayan kan katintin. Uray siyak mo't, dad. Sigurado kayo nga okay kayon. Kasanon, ti girlfriend nyo dita Amerika. Anya girlfriend ngay pagpagam. Awan ti girlfriend ko. Diyak ka sa pulan day tatapno makailiw-liwag aklain. Well, ada kayo dayta, dad. Da kayo laang mati pampanunutek. Kano nga ron ti panagawid yo? Iti kabiitan na panawan, iha. Iawag to ni manong mo no kaano ti flight ko nga agawid dita Pilipinas. Okay, urayan kayo nga ron, dad.
Anya dyan ko na mga ibagam kanyak tin. Agpakadwa ako makan ka. Mapanta sa bata ni Daddy J Airport intong Sabado. Apay, agawid ni Daddy? Wan, imawag kanyak kat talaga kayat na kanon ti agawid. Iso ang nagbook adagos ni Manong iti flight na nga agawid iti Pilipinas. Kastaya. Sige Nasayat mo't nagawid din. Tapno adan kadkadwa medyo balayo. Malaksid ka ni Yaya Miling. Wan nga rod. Panagkunakat okay mo ta ni Daddy. Iso kayat nanti agawid. Okay lang ka no, nga uray ada ije balay ti memories da ka ni Mami. Kamaudyanan na, agam amudan doon ka ni Mama. Aday ta ka manan Ryan. Madlaw nga ada kayat asawan ti isem mo Awan met. Ngayon may mayat na agam amuda, ta agpada dati naglabasan. Mabalinda tagin in istorya may papaniti love life da. Sapay la ko mga rod, ta agkatunusan da. Taitisaan nga agbayag, agabalayan danton. Mamatiak nga agkasungwan danto. Tagpadpada damat anasingpet, anaganak. Agmano ak. Welcome home, Tito. Agmano akmet. Kasan na kayo ti Diyos, anak ko. Agyaman nak iti panang sukon nyo kanyak dito'y airport. No worries, Dad. Talaga masapol nga damang sukon kada kayo. Wenmat ngamin, Tito. Ryan, agyaman nak. Okay, kumusta kayo matadwa? Okay mat, Dad. Wen gayam, nasaya at man ka na panunod yung tinagawid. Mailiwak matan kada kayo. Sa bali at talaga dito'y Pilipinas. Ang nag-enjoy akmat iti panagnaad ko dyan ay ang damanong mo. No plans of going back? Oh, kasangsangpad ko pa ilang iha. Ng pagtaltalawan nakmanan. Saan mat, Dad? Numabalin dito'y kan. Saan kan nga agsubsubli di Amerika? Well, makitan to. Wen gayam, Tito. Iyam amok to kada kayo ni Mama. Oh, sure, Ryan. Kaya't kumata na makita ken makasango iti personal tagbalin to nga abalayan ko iti masungad nga aldaw. Sarita, nagamam mo nga rod da Mama kantidadi ni Tintin anobyak manang Emmy. Ididamo, medyo adapay basit bainda iti tunggal maysa. Ngam inaramid mi ti amin ka ni Tintin, tapno agbalin anasingad dagiti dua. Iti panaglabas ti aldaw, makita min tinagbaliwan ti tunggal maysa kadakwada. Naragsakdan nga agis istorya, tunggal agkikita kami, wano ag out of town kami. Limagan mo ten tirik nami iti nobyak, tamakita mi anaragsaken dagiti dadakkel mi. Gapo iti dayta, plinano mi nga ruden no kaano kami nga agkalay sa iti nobyak,
Ngam nagtalinaad apalimad kadakwada, takayat miida a sorpresaan. Isu na laeng, takastoy maten dagiti pasamak manang. Naimbak ta pinatgamtikid daw kung agsarak ta ita Mercedes. Kasla napatag nga minunay ti bagam kajak Alejandro. Maipapan ka di iti anya dayta. Maipapan ka data. Amo matasipod inaklon mo ti panagayat ko kan ka. Talaga akayat kan nga ikalaysa saan ka di. Wen amok dayta. Ngamsaan akas ka rin at ikayat mo mapasamak. Saan pa'y nga amuda giti ubing nga adda relasyon ta? Ti amuda kat nasingad talaang nga agayem. Iso nga rod apanawanan, tapno ipudno ta kadakwada ti maipapan kadata, Mercedes. Saan nga ta nakababain ka dagiti anak ta? Lakay kan bakit taan? Masapol ka di pa'y nga agkalaysa ta? Masapol. Tapno mapanagnagak iti anak mo. No kasano ti kinapudnokan ka. Akasmat lang iti kinapudno na iti anak ko. Gasla, mabainak kadakwada, Alejandro. Oh, come on. Anya ko matipagbainam. Agin inayat ta. Saan anak kababain day ta abanag? Wanmat ket di. Nga maagayan ayat dagiti anak ta. Sa ita, agayan ayat tamat. Mercedes, di mo kuman buri-buran pa iti panunot mo. Saan na masungbatan dagiti sa ludsud mo, aging ga iti dita agpudno kadakwada maipapan iti relasyon ta. Kaano nga rod nga agpudno ta kadakwada? Iti kabiitan a panawan. Tadjakon kayat ta agilimad pa'y kadakwada. Sige, no day tatikunam. Sika nga rod ti masurot, Alejandro. Sigawan sa bali ti gagasat ko. Nagapon nyo. Itay kayo pa'y kano arimwar ko na niyaya. Wen, iha. Napan ko sinarak ti may nga amigo. Nabayag nga mina na di kam nagkita. Kasta ka di, Dad. Ay, wan gayam. Agit kita kayo kadipay ka ni Tita Mercedes? Ha? Dad, pasyaran nyo lata ni Tita. Tapno maliliwa kayo nga agpadpada. Agpasyar kayo. Kaasimot ni Tita. Itala ang akayat na ti agaliwaksay. Kasta nga ruti ka na yun nga istoryaan na kanyak. Mas kayat na kanot agmay-may sa manipod pimusay day di asawa na. Naimbag ata kayat na matantirumrumwar no aw-awisag. Nasaya at matno kasta, Dad. Sa nabali, ta iti mabiit, agabalayan kayon ton. Kasla tayon ton may sa pamilya. Uwan nga rod iha. Agad naragsakak no mapanunot yun ton tagkalay sa kanirayan. Bayan nyo, Dad, taapaman ang nakasagana kaming kanirayan. Ibagami adagos kada kayo ka ni Tita Mercedes. Ay, uwan gayam. Total na damag mo itay no agsarsara kami pa'y ka ni Mercedes. Nasa isaya at siguro no... Awisam ida kanirayan dito'y balay ta. Ag-get together tayo dito'y. Aglalang lang tayo mananamangan. Kaano, Dad? Intong Sabado, ta isuti kaawan trabaho yung kanirayan. Ag-dinner tayo dito'y balay. Agsagaan na tayo kadayaya, iti pang sangailit tayo kadagiti agina. Sige, taibagak to kanirayan, Dad.
Sigurado ang maragsakan to dagiti agina iti panangawis yu kadakwada. Ryan, agaw-awis mo ti daddy ti dinner iti balay minton Sabado. Ha? Ni, apay tin? Anya to okasyon? Awan, kaya't kanon di dad nga get together tayo iti balay kada tita. Kasta ka di? Tin, panagkunak, mayat day ta agundaway panang ibagatan to kadakwada iti panggap tangag kalaysa. Total, adda tayo to amin iti balayo. Ni, uwan nga paisoan niya. Mayat sa day ta agundaway. Sigurado ang maragsakan dan tong agpadpada. Nabayag nga inuray da day to akanito. Ti panagsimpatan ti kayat ko asawan. Apag gusto nga rod ti yung mayon to iti balay inton Sabado. O sige, basta agsagana ta. Tano may kantay ti gundaway. Ibagatan kadakwada ti plano ta ngagkalaysa. Nagustuhan no ka di matladag iti na isagana dinner tayo, Mercedes. Launay Alejandro, naimas, nalaing tinagluto. Wanyag pa iso tito. Expert tinagluto. Amoyo ka di, ani dad tinagluto iti impasango mi kada kayo? Nalaing akok ni dad. Talaga? Ne, itala maamok ang nalaing kagayam nga agluto, Alejandro. Wen, takasiti kunada nga ruden. A nearest way to a woman's heart is through her stomach. Tito, anya ti kayat ti asawan? Dad? Ryan, Tintin, agpudno akada kayo. Talaga aplinanok da ito a dinner, taadati kayat ko nga ipakaammo kada kayo. Ha? Anya da ita, Dad? Tito? Nabayagan nga... nabayagan na kayat mi ka ni Mercedes nga ipudno da ito'y kada kayo atwa. Ha? Ha? Mama? Kwa ngamin, Ryan. Mercedes, baya masyak ti mangibaga kadakwata. Ryan, Tintin, kaya't mi nga ipakaammo kada kayo nga adan nagkinaawatan mi ka ni Mercedes. Pasensya kayon, no nagilimad kami kada kayo. Tin, iha, pasensya kan. Jak inranta nakariknaak iti panagayat ka ni Dadim. Tita? Kaya't yung asawan, Mama. Adan relasyon nyo ka ni Tito Alejandro? Uwan, anak ko. Amo ka nakababain da ito. Mama. Awan ti rumba nga pagbainan nyo, tita. Maawatan mi. Kinapudno na, idi pay akayat mi nga agkinaawatan kayo kumaadwa. Ngam saan mila ang anaplano ti amin. Pudno timbaga nitin, Mama. Agpada kayo ko ni Tito Alejandro Amalmalday. Gapoy ti pasamak iti kalabas. Kat jak ilibak. Akayat ko ang makarik na kayo kumamot iti panagayat para iti tunggal maysa. No kasta. Yes, Dad. Ngam saan mi aninamnama nga dagaya man nagkinaawatan nyo adwa. Kat maragsakan kami para kada kayo. No kasta nga rod. Umanugot kayo nga ikalaysak ni Mercedes. Apay kit tinasaan, Dad? Iso nalaan ta. Taan niya, iha. Apay di mo ituloy ti kayat mo nga ibaga. Dad,
kinapudno na. Ita kumamot nga ipudno mi kada kayo. Akayat minti agkalay sa kanirayan. Tintin, iha. Kasano nga rudan day ta? Awan ti problema, mama. Kaya't yung tagkalaysan ka ni Tito Alejandro? Kaya't may mo tagkalaysa ka ni Tintin? Oh, di double wedding tayo langan. Anya? Yes, Dad. Tapno na ragragsak man ti maangay akalaysa. Umanugot kayo kadi? Mama Mercedes? Apay kat dinasaan. Awan anak ko. Katagyaman na kada kayo adwa. Tapno na pinpitas. Planuan tayo nga roden ti mapasama ka double wedding.